Hulog ka, Bel. Hulog ka. Ano yan? What's in here? Oh, wow. This is where we put our cushion. Cushy. Cushy, cushy. Hi friends, dito kami Sa Oasis
Oasis The Oasis Cabin. Cabin. Yan, ni Tita Nina. Kati. Tita Kat. Yan, nandito kami sa Oasis Cabin dito sa Pilica Resort, San Isidro Pilica Resort. This is Kanina their pa kami bed. dito na This mga is bandang their bed. alas 2 Yan. Kasi binisita namin yung kaibigan ni Joanna na si Kati Umbaw. Yan, ang may-ari ng resort na to, Sila Joanna nandyan pa? Nasa pool? Oh, yan si Joanna, Ooh, electronic. Tapos nandun sila Kati sa Papa, look electronic. labas din. Papa, look electronic. Hmm? Look electronic. Opo. Yes, it's for PlayStation. Papa, let's go check out here. Ito yung ano nila, Papa, let's go. kusina. Papa, let's go check on. May microwave din. Papa, let's go check on here, Papa. Okay, what's that? Hmm. Washroom yan, nak. So, washroom. CR. Nakalak. What's this? Exit. Sa likod yan. Kasi kanina pa kami nandito, mga bandang alas 2 pa siguro tayo na bell. Or 1 PM pala. Kasi dumang kami dun sa, trabaho ni Mama Bilban dun sa optical. Yeah. Nagpasukat It was ng, nice and warm. nagpasukat ng, para sa sunglasses ni Isabel. Papa, you can Tamang-tama si Mama Bil mga nakaduting doktor. yeah. Kaya idinaan ko si Isabel. Tapos, dumiretso na kami dito kila Tita Kati. Annabel. Para mag-swimming si Isabel. Tapos hindi. Nakita-kita yung mga kaibigan. Hindi na rin na ginawa. Tuhog-tuhog. Go there, anak ko. Sa may sign. Ayun na si Isabel. Ayan, nakikipag-friends. One, two. Wala, ada plaka. Abol. Wow.
Bel, let's go kay mama. Buliday. Here na lang, oh. Wow. Lola, bye! Slowly ha. Ay baka man maano. Baka man maalnas. Not slippery man. Maswimming ka? Opo. Muri tumigil ang ulan. Nobel. No more rain. Tayo man po, maragkot man. Ba po. Mm. Then, are you going to swim? No. You don't want? You don't want? I'm gonna swim, Daddy. Nga. I'm gonna swim ngani. I'm gonna swim ngani, sabi. Nilinig pa si kuya. Nilinig pa. Lilinig pa si kuya. Si gusto. Agenda kita. Sabi ni mama gusto niya dyan. Kuya, inat ko. Hindi man kita nagmamaradali. Dahil, dahil makita mga Nandito kami sa Asog Resort. Dito sa may Naga City. Kagabi galing kami ng Naga, lakas ng ulan. Baha doon sa may SM. Kaya na-experience namin ni Joanna baha sa Naga. Walang pasok ngayon eh. Kasi ulan ng ulan. Pero ano ngayon, Martes. January 6. Annabel, maliligo ang bata. Hindi daw maliligo si Joanna eh. Oh. Hmm. You put on my swim. Wow! Buti hindi mainit masyado. Buti na lang. Baby, I'm sleeping. Wait lang. Patirong kang bago yung Naglilinis pa si kuya eh. Naglilinis pa. My daddy. Ha? You need to wee-wee? Where's the washroom? Wait, let's go. What's how I swim, Papa? Ha? What's how I swim? Sige daw. Is it hararom? No? No. No? It's ababaw lang. Sige. Sana umulan ulit. Sige. Alin po? Ini? Susaro pwede? Sige, luway. Is it tararom or no? Kaya mo? Ha? Sige na, try it. Pang-aki man yan, pang bata. Yan. Sige. Ay, ay, ay! Naglulubi, no? Ay, ay, ay! Ay, my mind! Ay, ay, ay! Wala kaming kasama nagsiswimming. Nasolo namin. No, Kelvin? Isabel nag-i-enjoy. Nung isang araw, nandun kami kila Kati. Meron din siyang resort. Pero hindi ka tulad Oh. doon, mainit eh. Baka kailangan yan. Hmm. Diyan ka lang, ara. Bakuin, ano? Stoy. Matalim dyan ngayon. Bel, baba na, baba. Subo. Baba. Oo. Wala na oh. Hmm. Ganda yun na lang oh. Wala na. Wala na. Malalim na to dito eh.
Not there, ha? Shh, Isabel! Shh, makalampas ka. Papa, you will fall there. Ikaw ang ma-fall dyan. That's very deep, ha? Si Joanna, tutulog. Ayaw maligo eh. Ayaw maligo ni Joanna. Malipot. Look, hero. Look, hararom. That's Hararom. Look, ha? I'm walking, oh, look. Look. Oh, look, Lolo. Oh. Oh no. Oh, Don't worry, Lolo. I'll rescue you. that's deep. Oh, malalim dyan. Look, look. Don't worry, Lolo. Pantay na po yan. Abot naman. Arog ka yan. Dahil, hararom naman. Ay, mas Hararom naman. You, Lolo. No, 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 no. Di pa ako nagbibihis eh. May mga dumarating na. Malalim dyan. Wishing well. Malawak tong Mount Asog. Ang Asog kasi ano, may pangalan na bundok ditong Mount Asog sa Iriga City. Fishing Dito rescue ka. Ginaya Thank you, pangalan. Isabel. Thank you. Hindi ka mas dyan makiyot dyan. Wow! Lolo lang. Oh, close your mouth, ha? Close your mouth. Don't breathe. Close your mouth. 1, 2. 2. Takot siya eh. Kunin ko yung isang camera para mapaglaro ni Isabel. Lawak nitong lugar. 1. Diyan puro kalamansi sa kabila. Ito puro mangga. Parang uulan na. What? What? 1, 2. 3! Wait. Wait. Gibihis muna ako. Why? Genji ang bata. Ilang araw na lang, babalik na kami ng Canada. Yan. 1. Only for our water. Hello, everybody. Hello, everybody. Welcome to Mr. Mike's Showtime. Everybody, Istik o istik ko. Wow. Patigil-tigil ang ulan, buti na lang. Buti nga eh. Mas maganda para hindi mainit. Ayos talaga si Isabela eh. Siyempre, nag-enjoy na naman kami. Kasi ilang araw na lang babalik na kami ng Canada. Ano pa, may 2 weeks pa kami. No? Whew. Abel. Si Isabel sumuko na eh. Sabi niya, nilalamig na daw siya.
Dance, Papay! Dance! Dance! Di ba yung ni Papay mag-balance ay? What? Dance! Dance! Papay! Dance! You know, I tried to let you go so many times before.